ngakun mau dia pi lulu amalakis ni lulu ngamban laklet dia pi lulu ngait palat dia pi lulu ngait palat dia pi lulu ngakot dia pi wat lang adon siya jangay na laing henre ngakun mau miet labat ni jingiet balates khem kabarem junom nganyay riday tang bat pi lulu ngait palat dia pi hakapor bang adon tang marway henre ngam kuslay ngam purwa ay habang ayo ban nga text message bat pi marway nga pusam ki ban reply bat text ya pi lulu nakot yay dia pi lulu hamalakis ni lulu day na marjong pi lulu nga treshitong na benta jong pi baroshis ngi nga tre la kakam teng habasyong nga reply ki message jong pi teng mapislem reply nga las ngeuling nga shisha namar bangait palat ngam labandu ya pi dang step pir nga pila koli ang api ay jingkirmen teng ni kol subu kom tokhlem dakren haba pileh dom nga kilila jaya pi kumne hinreim don ay piyong bapi kwa lek nang lulu nakot yay dia pi lulu hamalakis ni lulu day na marjong pi lulu nga treshitom na benta jong pi Shitom nga shakirang jing shit kabning habadon mapi nga klem das nguther jinge nga hap shaban tomban tre shitom imdon hiban lai chitom hap minot man lakas ni undakas ni kalajan sep kabning kasaw kirang hangta ngayo kijing kirmen nya kalawe jongi padang ieid kisngi kisnem bat kitnay day hang tahi kajing ya day ro kadang syong tenray lulu haba pipu samrki lulu nga shobej man lakas ngi lulu ngaken mau tang ya pi kito kipor bangi adon lang indala poy kisngi shooting alayo wan pai syakain katno kamin siem kakmen kakende kadonut pangandang jay na pi katno ngas ngeu benut kunrei kapor kamailat imban seban sahnut hakipor bang adon lang ban penlut kapor bat pi ngams ngeu kwa syuh bakas ngikan kem dumno hajing yijing kmen ngas ngeu kumba pi dey me kipor badang dup hapne jing biet hatrep ime nganget insa don hi kapor bangan sa don lang ringkat bat pi haman la kamit bat sngi indala don saki kung kikti hang tahilaway jongi kansdang bat kut kisngi jong abad day hasanda jong pi imdon mano ban pinyaklat lait tang kajing yap kamong kasyong haublay bangin nim hasla pyrtay wat indang ilalait no nang nena karisyong basa nga kirmen junom ngindon lang sa hakapat kapirtay wat indang ilalait no nang nena karisyong basa nga kirmen junom ngindon lang sa hakapat kapirtay lulu ngakun mau dia pi lulu hamalakis ni lulu ngamban laklet dia pi lulu ngait
pi lulu nga khot dia pi lulu nga khot dia pi lulu haman lakis ni lulu day na ma jong pi lulu nga tre shitom na benta jong pi